Good morning, everyone. This is Orobo Bible Reading Platform. Today we are reading Matthew chapter 4, verse 7 to 9 in Orobo language. Obe Matthew Uyomi Ronye Ene Awo Ronye Igwe Rite Iririn. Verse 7. Jesu data kene Hesiro ne wodave orowokwo ogene nwe ne. Verse 8. Idebolo da Roma reyo gbokpo enu re ugbenu ovu rokpenu gangan odave uvie re akpo na ejobi wone kugbe uririn ronye ejobi. Verse 9. Oda takene henana ejobi kedia iwe. Oda diane wodigwe kebe ri woda ga we. Thank you for listening.